Strike bro. Alhamdulillah bro, strike. Oke, 2 ekor lumayan mas bro. Ini mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya di sana. Udah dapet aja strike bro. Ayo 5, 10. Oh, 2 ekor bro. Alhamdulillah. 2 ekor, mantap bro. Terima kasih. Pak minta 10.000 pak. Campuran. Ya, ini. Sama Satu lagi apa? satu lagi. Yang lagi. Ini aja. Merah depan musola pak. Kalau merah, Depan- kalau merah depan musola. Bang Muslah pas ya. Kalau yang di hijau sebelah sini, kalau nggak pojok tikungan. Tikungan. Ya udah itu aja. Sandulannya ya. Ya nggak pojok tikungan aja. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing lagi di Muara Baru nih lor. Kita mau cobain potrekan sambil mancing dasaran. Mudah-mudahan hari ini ada strike ya mas bro. Dan hari ini tuh hari biasa, jadi sepi mas bro. Tempatnya agak enak juga sih, kalau lebih baik sih mancing hari biasa. Kalau hari Minggu terlalu ramai banget, jadi kita untuk lempar ke sana kemari agak susah mas bro. Oke mas bro, jadi saya mau lanjut ngotrek dulu. Oke mas bro, kita coba lemparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kotrekin. Dapat bro, strike bro, strike. Lumayan bro, 2 ekor ikan selar bro. 2 ekor ikan selar, kita kumpulin aja. Oke. Ternyata ikannya nggak jauh-jauh bro, di sini doang nih bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba lagi. Oke, kita coba lempar pindah sebelah sini mas bro, karena spotnya luas, jadi kita nggak ada yang mengganggu. Kalau hari biasa kita coba di pinggiran dulu. Oke. Nah, suasananya masih pagi, masih enak banget nih mas bro.
Ayo. Mana gerombolan? Loncat. Kenapa itu? Banyak, ayo. Aduh, 2 ekor Mas Bro. Aduh, jatuh lagi. Jatuh juga. Mana ceritanya ini? Dua-duanya jatuh. Dapat bro. Wih, 2 bro. Oke. Alhamdulillah bro. 2 ekor. Selar. Dapat tembang bro. Strike bro. Mereka kok nggak ada rasanya. Ada bro, ada isinya bro. Ada cuma sedikit nih guys, 1. Sepertinya 1 doang. Ya kan, selar 1. Gerombolannya mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia di sana. Udah dapet aja strike bro. Ayo 5, 10. Ternyata langsung strike bro. Tinggal lumayan bro. Oh, 2 ekor bro. Alhamdulillah. 2 ekor. Mantap bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rezeki.
Dapat lagi bro. Banyakin ayo. Aduh. 1 ekor kayaknya bro ini bro. Lumayan. 1 ekor. Oke. Lumayan mas bro, 1 ekor. Lempar lagi mas bro, kita jauhin aja. Trek lagi bro. Oke, aduh loncat bro. Masih ada nggak? Oh masih ada bro. Tenang. 1 ekor, lumayan. 1 ekor, lumayan mas bro. 1 ekor. Teluk banget lagi. Oke mas bro, jadi dikarenakan ini udah terik mas bro ya, cuacanya udah panas, kita akhiri, lanjut lain waktu ya mas bro. Oke, terima kasih udah support terus channel Pocong lagi. Lanjut.